Magnetna rezonancija vam je izvrsna za prikaz živčanih struktura u lubanji i u kralješnici, zato što ona jako dobro prikazuje meka tkiva, ne smetaju joj kosti za razliku od CT-a i tu ima jako dobru razlučivost. Da bismo snimili organ, mi uvek se trudimo da zavojnica koja prima signal iz tkiva bude što bliža tijelu, pa tako zavojnica recimo za glavu izgleda ovako, pacijentova glava je unutra, znači zavojnica nam je uvijek vrlo blizu. Prednost magnetne rezonancije je što može, na primjer, prikazati i krvožilne strukture bez upotrebe kontrastnog sredstva i često kad snimamo mozak traži se da se napravi i angiografija, MR angiografija koju onda napravimo bez davanja kontrastnog sredstva. Ona nije tako precizna kao CT angiografija koju dobijemo sa kontrastnim sredstvom, ali nema zračenja i napravi se u sklopu magneta mozga.